Adafo ni ahwefo mamema mo akwaba efambra emergency Ghana TV ene sumigidi se mo ho ye obade adomunti ene obade ade yenkwa ache yen asundwe mu aboni bia enka yen ene story no efa mami bia oni abrantie bi afa efro awoba na eba no ebe mu no abrantie no esi ne kwan se enya ade obema na hu ne ba no odine echinchin saa a mami enya de ohu ne ba no enu nti mami ede ne nsem echinchin ode akoda mpenfo bebre na ene ya mekasei ode ne nsem na abedan mami benewa a o sre ne se omwa no na nani ehu ne ba no ne nsa enka ne ba ne biem enu nti yenko ne yenko tie nsem a ode etudwa Stella na ete say bibi aye boko aselo osaka iward wo ewu ani ana ti ewu ani fi uti ewu ani fi to do kwa disua kakaka ewo ha yo eya na wa ma okasa no abakaka amame ewe uye wa wo na onam de ne do bae wale wi ani me ne bread wo asokole mampo yin se ne bae na ya woni ayi sa opema nso ntina me pese me ne bewo nti ama me ko o ma miska na me se o ma me se me ko hospital na ma obi sa me din na me de ma anka din bi aye de a chere no check so doctor ni ka so ni silo so na me de obi sa se de adwuma o nka ne di ande adwuma na wo ye na me ka se wo ye business obi sa wan din pacho sa me ma na me ne enye mo na se ni din de se ana me se ni din di e hu ni na se a ade no wa ba hospital na be sa be me di na wo nka na okay wo ye de adwuma na me so ye business ana me da ba nti enyi me na ba na o ji book no na o se na ade na mama skata ka ko hospital na wo di wan family anyere an so na yesa nyame ya na ona na try di science na nyin sen no ba se di an fi mienu di e bro na mfie mienu ni nyina na wonim ne din na mi ni din na me pese na me pese me se nyin sen me ma dwene no na se ni nyina mu wan sen no wo di akọ hospital nyinsay na ba se nyinsay nti na akọ hospital eti nyinsay no ba wo di akọ hospital na okọ hospital no aha ene che se why wadwen se wo bawu ene ebisa se nyinsay na wo di abai yenye nim se wo ne ma wapemfo card a yebisa wo din be ma na nyim ne din na wonim be ma ne din na wa mu ne din se obi am ne ya wasemesi na nyem anam ne kwaku na nyem die nti na ma wa mu ne din ewono mbaye na oji book no ache ya mi sure do sana ama no enu se my mistake mi sure do sana ama no ni se na ama no se my mistake no se ne sa de dia o de to awon komo so na me gusu church duru a me bi se bisa sa de onye ana me de metim baby na me otira minister nche wo kono me to sa na me frɛ na wo se ewla enfrɛ me sa na Nyankopɔn adom ede wo ye na minister mu yi me fi hospital ana kora ni yini kakara na obi ase we de soko baje ne ba na akora de o si soko na me de bia bibia na me de ne ma no be man ne friend soko de ya ne soko no Afrifa na guy name ne soko to pa ni soko anu ade bia no abodi o yo se ye aha nti emu ana obeje akwa na so anya fie nan to obeje akwa ni akwa ndo hwe ne kama eye bibia ma akwa na wie school ti akwa na wie school no ode ne ko SS ewo Amas ai stadium ana obisa me se me first kanya dey ebi mmara na oba akwa na hoka me mhwe me ye ba ta me moa ana me so ke on de on pa bosia na me here na bua bi ti mu ana sport de akwa na ko wa pa bosia nti me family ti mu akwa we se so ma me adwiri mu kana so ma me akwasa nsu esi won wakotom okotom na tamile na me de ma bla na so akwa na sika na so na ese enso na ka chense ne me ma ne 5 million aso so na ekire no me ma ni bia ile aso so na akwa we ya ne ma me adwiri mu kana sesei we na Kenya ne kan nti ama adwene no ye no wa ye oden me ba no oba no me ba ya na ne beni nti na so na le down na so ayo nti one of them said if you won first can be man am so me ba ni me na to nso mama ye wo SD nti wo dem so scan me kasa me ni nyina ma wa me ho be kire me nti gise yo seda onye
Timmy course busa say school na akra ne kono uko school mo so school ndoso nti ese wo pe school no wo be hu akra na ntimi kwata na oba no de ne ko secondary school wo ye mba wo ne na wo de ne ko secondary school wa mo amane ese bia school we mu e na wo ko obo mama ne na fe etimi so ese wo ka class wo ye school ye wo A ni B ni C o amo say yes o A B wo ko school mu a se we hu side na ayi na ma wo be kwa kwatra ma re ache school ni do so wo stadium wo amase wo okay ti me kwatra wo sa no pa na akura bi aba no abusa no akura bi aba no abusa no msi o se minimum no nti se wo boss class o ye de o wa ansa no wo hu na me feel bla se ma be school mu na ai me pa akura wo se akura nde wu ne wu ne china akura nde wu ne biem ti me be afi na de china no sa ko wo mu fi oni sister ne se hwe ye de akura ne wetu ka akura nde nya wa agene se obe hu akura na ne ewu ne china nti akura no fi school mu ba na oni sister na sande na ko mare ba e wo kwa ada so nti mi me ko fi obi ya me ko na bi ya o mama kwa ya no wo kwa ada so mi hu no adi be say everyone say we ai we na kwa ese na mi hu no da okay to so ma mi hu akura na hu ne ehu ne china me so ba tai so awa wo ba so de me ni bi kwa na ba cha pese kwa ebedi nti na ama me de aba ha se no eti ne kwa ne say ne kwa ne se me akura no me nka asa me je ne pese me hu se akura no ha na Sunday bibia na school for no o say ya na ye ko hwehwe nkwala no na me so metima akwa akọhwe no na no ko hwe oba school my friend say sa uje ko sia da mo ko hwe kwa boarding school enu ni ade na unim ne din o menim ne din say ya na wo mo ye nuane ne ya yi no sa akosla akwala no friend visiting visiting na sa akwa no so eni ahu say o ma na na oba wo school na wu say oba wo school na wo mo nkwa na ko wa ntwa ye okay yo arusia ma me Stella Dufie ne nkomo a wode ato afie ne na yewura nkomo ne mu ye ma me watena ye me misa wo nsem ba ko mienu masama me bisa ye ne wa ma me muaye me kan say bra nyinse ne bai wo se ne wo tirim de dikan wo se no be ma no wo behu so opemanso enu nti wo ye wadwen se wo nya ne wo ba nanso nyinse no ebae a ne nyanya abosome miensa ma de akọ hospital hospital no awukọ e na hospital bay hospital no wo mampon so na minimum hospital ni di okay uko ye no ye bisa wudi wutimi boy die nti ne bisa wo se nyinse ya wodi ba ya ye behwe wo yi wan na ananyim adin ben pa eni nti ama wanfa mo kunu di na di ben na boy esa me no kra mi ye wie no na esa mi ye bogu me so a mama mo di no ha kire no be ka kire be ma na esa nyinse na sa ba wie wo ye aduro kra ma eti be ka kire nsa on fa nche me na minim ewi asemu nsam de o ka sa wo ka me enti on fa nche me na minim adwena e be mi tiri ma me yes aso Stella no e de hye ni tiri mu sa be pem family no ewom de wache mu ba me se wa mo be ma ni din no wo mo de dash na to ho ana se wo bo bi fufuro din sa e ba sa na chesame kra asam no kra ameme ayasamu ayasamu abusia se oba wanyinsen na wo ne be ma bi anyinsen wo hu se be ma no pe manso na wo ko hospital na enu wo tirim na koduru ye ni ebisa se nyinsen wo ne wan na anyinsen wo se bibi betumi abo afa wani so sa ana enti one drop ye din na me kwa homa no so just di am chere kura no a chentire men kai this a book no na bia ha sa te ba wotirim keke na obo tro di bia ti masra na ma o ma me ma pa na chewa ye bi da bi chi pa no kwa de nya nu ho menya ye bema kwadwo afifa e wa homa no so bema kwadwo me mo kwa ba e ma wa ha ben sha 104.5 amede kofi yo bra kofi na pom to say na mi na ro ba no mo Bible yo e da Nyankopon ase pampa che onim Stella Dufie Stella Dufie ai
Mene pa. Waboni din ama na ye de. Wasi wo guy name pa de Soko. Tie pa wo Soko je so say. Na Soko. Auntie me pa wo Soko abaje me so say. Soko. Ana ko anye Soko na asa amanfo na so man. Na me pa ma di nti so man o ma ye Soko. Yo, wadaroma, yo fidie mana oba Stella Dufie. Watu aye ha. Na sem nyina ne se wone wo baby na eba no sese no. Ompesa obehunu abofra na chiri kwan. Wakotena Yesuku abofra ne ko school wo no. Wakotena wofra wa wo se akra ne wo mane hu ne na hu ne china. Unu aba so kra te ho akra nse sa akra no. Mo de ne be kwa abrochie. Emu nkyere mu ene se wadaroma. Noni aba me da wase. Aba de o won se yasi de ba akofo onwo. Eye nipa mienu na ewo. Akra ne ho nsam de edika de enfanto nchai. Akra no me ha o meti no 2 years. O de ne bra me 2 years. Le de ma mi sister Penny me so me ne o te ba me ma ne da. Na ridie mu no minister so me mane won se akora de ya bonte so aduane no odi to aso ji tumutu anamo a ya da hwa akora na wo minister ho bisa ne se o ma meje no regula o ba je tamo no onya ho otimi ba ho with nothing in some hunu otimi ba akora ye school no me won se ga no wa didi mo ata. So I say when you me for and I'm bia you are make sure say the baby will be kura no so the je obi kura na be ma kura na ya ni o ma bi o ha ka ya o ba asede so no ma bi e be ma so asede ba ni nyina no wa ja bo me kwa me so Mama ko bacho ma me mramu wa ha se wo ka se ni ma bi wa ya o ba asede be ma asede e won nka kirem kakade na o ba yi won nya mfa mo na se ka ba dia akura wa me school me tiaka na so on nchen a wo ba na so ba wo me ba wo nchen a wo betima bi sare school ko de ya be ale we ba wo ba no so ko mu bi o ba no so wa se ye on so ye ma wo ko mu bi o to se ye si ni no ma ye ga no ye wo me nya ba ma na me ga wo ba wo so wa se de wa akura no wo se wo ye etu se ase de ni wo nya wo so ye bibi ti me bua ama akwa no ba ma no wo say yes akwa 2 years ake yente no 2 years ake no me bacho adaroma mimi say we onu ani nkrobo mu ne nsankaye mu a wo kase wo say bibi bofa na ni suntibra ko antenatal no ye bisa ne say ba ma ben wo ne nyem ma wa hu onkai din kura wo tro bibi say atu chasem we see yi wo di money per 100 sha ba mo ni yesa me ne just in seconds no wo bi a woni meti a me ma me na mama oska so fa continental na wo continental wo ba ma wo mu no me ni di ko de wa hu a adwuma wo ye na me twa loto na me do hwe wo one man twa loto wo truck driver eti woni mu dia na wo ye ba me dia Jina suka krama me home mabe wase wuku $100 me try business obisa na say ma be na so ye business $100 no dey be kai pa anti na no dey o kai dey na say so utimi kai dey na ka kire me eti why dey na outro ye na me ka say dey no dey me refi dey no book no pra sa me Unye so se wo boa papa ni me wo ye na wo she da tro be ma fufu di. Na me no obi a wo, na me no obi a wo, na me no no kwa na wo. Asam no be na ko fi mi akura asam no. Asam no dia tie. Ana me kan se me ye na me ni papa dia me ye wo di ma ni papa me 100. Emu 88, 98. Ka kwa we se kwa mo nyi do an hwe se da ma hwe akura da ma na duru sa no. So okay, me no tell me about it. I me use kama se fa kwa Atlanta. Be ma se do se na ni ni be se yo be ka se. Sa se fa yi se kwa Atlanta yi ska dia ma. Ari kwa peska kwa ade.
ba kwa otro di akwasi kwa na ukwa kwatro no ta tro driver adimo ya driver Baba Kofi wadaro ma wose wonu wan kai di ku otro ye na u kai ni pa ku otro ni din akwasi kwan say akwasi kwan edi ane woso no me ba gira so ma me wan ni akwasi kwan no ma me ntrasi ye unim kwasi kwan te no so bibi bofa wani so na otro kwasi kwan no o dia Maybe I buy. I don't call the driver. But what me kai? The outro is a businessman, but didn't the one guy. I buy. Tia the tia mama sampa. Sorry, about 7 person work around. Me person work around say bisasa kwanu wo me mampo no. Ana mo mampo no. Na o tini mama work around. Akura the year school no. Oh, college no. Me won say me fi ho kura gu agudie awa nani so. Ana me say ma you no free ho. Me ma awa yi. Ya fa I say estate. I want to say na. I be comfortable want to me sua de. Atodi me school no. Me won say atoro me de na ko college dada. Ba ja wu ja bi abo me so. Me ya ma dire se me so da he. Na ma hu ma me ni atire wo de tirim. Yeah, I'm a fool for our say. Goofy, I say, Quadro school. So winning, or say, Quadro, so me. I want you to be in school. No, my one day, a human to suffer the beam. College in Sudi and to say, and to say, my one didn't be college in tea. Carpenter, mason, plumber, Susumba, Comenona, Wobano. Na wo so favorite no na me fa ne ntum asama akacha me ne se ba wo so se bla na de obi a studio obi abako school na ebe na adwuma so akra se wo so ko school am so ke ti da me de tu wanim nim sabe no na me kwa ma dwene emfa ya me de tu wanim eti ma wo se wani di school ho ana wani di school ho dia na me ti so se secondary school akọ ne de oba bua me ne ya ga akra na wo SS Ose pen. Ba na me di akwa be ko na matu na mo abedi akwa ko ba me pe wa dwene. Ana na hu. Onye tu se pen. Ha, sto akwa ya no. Nye di me ma na tire ba akwa so nya akwa so acha bia sa. Na me peso fi me ncha kwa achiri. Me ya se be peso e wo kuma sa ran ha ya. Me nya master bi wa mass. Protocol me tia 4500. I told you BBIC 105 million. I said, yeah, Quentin. I don't know to any say. I can say now, me couple in school, say no. Wadarumo, me ba. Baby, I was a summoner. See, I can see a Jawa watch them walk or see her. And no one upon the one. Yarani son and Uncle Sumgimra. Nina, baby, I will Why not to one? Shall we have a Obi who crown Nadia Quajana? No, coordinate cost to Ghana. So, what the bear manifest, I come up with the power catcher and said, be a person question with the material be a house or where. But I want to know anymore. Walk costume or so about what to walk while we did there. Overcome some of the best. I mean, the best you ever qualify. Woman, I tell you, you have to be also for 2 years. I don't know who Jack for 2 years. Then my man say, one on our uncle. I don't know if me banya but Fadama no one wanna say or baba no can jolly no what to tell Romano. Sometimes na me should be 2 mam spehono. Aqua cononom. It's in sure to show a silly toy to be by no than the call the fear. And was say, eh, ya grand they say dear. On sound go be more, but not come my sister. Maybe me who say 2 years no bata I know unsurumu ya wo say ya wo ya kwada 2 years no ade ne ma be na ho no ha me na me chinchi no tambia nti me shoni toy na ma say akura no mehwe no na bia me kwa no wo ho de bia Sunday bia me kwa no wo wi school we no ana ode ne kwa no me kwa ni sister no say me ba ba hwe na ni sister ne se mi hu akura ne bia mi hu akura me nim kosia hu me ni ko ne kwasi wa ga to wa kwa kwasi kwa no de na me ka say
sa bla no opeman so ntina me pese me say yin se ni ti me ye din bia basabasa na what be wa Ghana happen say yin say a wo be ma yi ni bottom sika ene kwa modin o no de ma wo 3 months se fa ko hospital na pana chew da do ba wo chew ye o yen ti bi mpa chew sa esa se wo ti mi hunu na me wo ya na menyim na makodu hospital na bia Mr Fifi eti wo kuku se kuti na makoka se o boy na me ne nyem no abaman so ntino ma bo kuku so ko no so ko na o ka so ko du kwa waso uti bi mpanyin samwe eno na me ka se ewi asimu Debbie bibi wo ho ese se wo ka na ye hunu bibi ani wo na me ni obi ne wo Dabi so ho na me ne tinyina eba na 2 years na wo beji akoda na de koye no wo se emu ho ni nyina akora ye se esi ni niama wa wo ba unya akora no wo se ye de bia no wo ja na bo no so me ko ho Sunday bia me ko se mami dana ade cheye no me ko akofa na wo se akora no de o nko bi emu o minister bet matete na onyi ni se bia be ma ni hu sa akora no e bia sha wo de hwe no ne nkoyie e bia bada yesemu ne koye ni laba akọba na fupa ase Ghana ha sunsun ya eguriyam no akwa me yale neba try na aja kofi mani aba dia wo kan nyina no metiase na bra wo de ne ko amase honom no a wo se wo so ne hwe ya wan fa sika bi ama no wo de ne ko to school nim no o ma ne hunu nse bi akra no class ha ana wo ha wo na mane ana tie sa me de ne ko school no sa me ba ya me ko school a wo kan nyina me ba ma ne sese na me school no say ana ka tia me sa me ma bosia dia wa me bu afi nyina na me ka ma me ka esi ya nkyerɛw ana se bla na pabosia na fa ko na metu susu bi na boso beso a ma ba boa bi na fa na wasa dia ni nyina ntimi ya wo kasa me wo so adwuma o kare wadwuma sei na ko so be na ya bi bi ya bi ni ko so na be pe very ya me pe no ma so ma tia wo se wo do ma akora no ana ni podo ya no obu no media ko boso bi so ya no me cha da fere se boso na so be me ko ba bosia no ye da mi o asaba ka tia me se wanya da ri bi sa ko de ba so ne nana di ni fu ato nsuo mi to ya ko to fu ana me kan se wa bua ku ni mi nyansa o bi sa wa se wa no bua kana na kasa me say me nana na to me nana na to nsuo me ni kwa me se wa scan 1000 me di bia yu so akwa ne nkomo Bidi bia yu so akwa nti mama of 5 eti sa so mo ka e ba mi hu se uni u ba no wa dwene kura wa ko na me sha da test wo to school wa yi wala no mani nso ya wujina so a na wujina eti wo do ya no wa ye ni ye scan shedi pa no ye ni pa la bia ni pa ko pa sampa na ba ka che ni pa na ko man to yam obi no uni aba ma ko na sa di obi di ya na wona ko ba jira mu akọ aka bibi ntiti ọnụ na hina no ma me why ose na wo bese waka bibi kira won tinya abotre na tie no na hina no why yo itie so na wo se me banana ne dia to nsuo mo no me se ho no wa tin ye me se me ba me nana no ye fresh mabo na mi si de ma bla bi kwa ne hu no wa yi no ya no ne azi ho eti ama Charles na me de ma wo na ma aka 5 million minister bia wo be ho o so se 5 million dia wonye o ka to so wonye o ka se 5 million ka me fra wo no nani pajja me nchen ana me sheda fra wo me bi ya bia be pa dance e asoma ka no nani pajja ho e mama ko mako so ba hu se wo tell me ko ba me ko ni mi ko ja ka na ba obusia ana ati mi tu mu kura na anka be dem ma akwa wo school na me dem ise wo nyire me wono adra akwa no ba no chire nso no wanti na anya nso bia sa papa ni mu bia ma me kan se e bia ntwaye wa ka se waduma se ampa na nse so wo stores me ka no kwa so chire o wanti ba ntwa na mo wo free wa na school na da ho na da so wo fa banko to school no ha so wo wunim wa so na du school mo asa me ho kwa me wa ma bo mama ni o woni wo sister wa du school mo mo ko to ba ana wo do ba ko to ama so aja ko fi me ba pa cho nya botre na wo
unim say wode na kotu sukuu mu na wo kɔhwɛ oba enka ne femu no ɛsɛ ofrɛ bɛɛman wɔna aboka ne nyina wɔna nim ne ho bibia na nka ofrɛ no ka kyerɛ nsɛ mepɛ sɛ mekwara me ba no na hin no wo ofrɛ na ɔmfa ofrɛ police ta hɔ wuli sa ma fa kwari no ma ba sister wuli sa me adama sorry sa no ma be de ma no ɛyɛ fifa number en ko mo ko spa fa wo mo so fu ko me di atori no ma ma sister ya na bibia wɔ ne na so Insta this one chile me. Ko on bread ro say. Ko complain. Na bata wani abra wo hwehwe oba ya wo nsuru mu ya o ya. Eti ene abata bia boda mo o betimi abetena wo so osiwusu a wo su mepa me ba. Wa meki any effort bia. Wa ma ne de am kokɔ mienu na na akotetena na ase kyerɛ. Amaz de ya me hu ba bia o. Bi say na me so me de me so me me ho enya me ya me de abeda mo no. Me so ya me kɔ hɔ ma so ma complain mi na me friend say omu de mpa na kyɛw ska no nya abotere ye te ase aye nguye nko ade me nya abotere me maniska afere me on kala ya wo pese wo ye no eni be ma Kofi nkasa ka kyerɛ no aja Kofi hello Pacho wadaroma obai wo paso wode na no di sam kakra bi tu wanim etu de etie no wose ne awo wode braye no ye pese wono atu na no mtuo na de e be firi wono maba nso ka kyerɛ no na fe yeso e obibi ka ya ka kyerɛ wo metie no me de ale sam pese me hu se bi a class se no wo me kɔ hɔ ana so oba fi a me hu no ahu se me bani nie eno antira me de abeda wo mo na so oba no anyi dai cash say so wo cash fiti ya na ya cash wuji a wonu si tala mu di matamo fiti ya na ya cash wono me nti ase o mbese me woni biem me bata woni biem so say me so wo me pesa ba wo biem aka ko ye school ka me bo amane me di akwadi si aka me bo amane na ba mi to ya ka bo amane ma wo so ri su si ya bai na wani ya pa bebe akwaya ya si ya na ya fa ta su do da fa ti akola no ana ko no jesi ya padi ya na jesi ya do ya na sani akwari picture me ni rep you ba sade kwa do kaka be sade ya be me si ya aja Kofi wadaro ma o ye re ni wo ya san papa be kan chamo wo se wo di so ade wo ya ba no bo wo do si salamo ka bo bu ba fa ko me na wo ni aba ma na tu sa da mo we ya aka wo ko wo do ba bo so akoko ntopa wate ni saying so ne nkrobo mo no wakan say wo sister wa wo nua ka kyerɛ ne say akora no wo ba no aja Kofi aja Kofi wadara ma me kakra na area na bo paja te menka mete won kapa wo say wo sister abana ma ne say akwada no Muni ni tukwa kwa brochire wa abre obia na ko ko tu ade no tukwa kwa brochire na wo kwa wo na wo ba kwa brochire a ede ni payira wo ka problem na wo me ka say akwa ma nya visa school kura pass wa kwa wa nya na visa na ka say pa me wo ba kwa brochire na obia pa wo ni pe kwa ba ne ba kwa brochire nti ada no klasa ma fa ba ko di kokoro ma fa ba ko di kokoro asase na me si wo obi abrochi ba ya me so me kwa ayi akoba da kro no mu de dawuro akobo dawuro kon ko so fife me de me ba kwa abrochi o me de me ba kwa abrochi mama Kofi wadaro ma o na wo na me ka so de kwa abrochi o do wa ba ko transfer me de ko school be ka kira wona e wona mo tuo no wa mo ame no aba ne wa fa ko aje me bache wo wadaro mo eye no kresa abafra no wo de ni tu kwan akwa abrochire dabi no ko school akro ko school o body agro body su ko ba ko ni be tu kwa yidie de akwa yidie de ni o wu ni biem ha kra na wu ni o de wu ni biem yo mama Kofi me akra no so kwa abrochire sha akra no eni pori yemi na wo banti na bele bia be si tu so so wa ho de bele Mama Kofi soko wa bubo ma ni bebre mpache wo san ye bre ni nti na me bisa we se akura yi ewom wati nu mfie mienu waka se card a na wode ko hospital no nya wodi kura na wo so nya adwuma wo ye na wode share so eno ntem koda
afa wahwe no abedru SS minim se waye bi waye ade nyama manyina na be sa afa denti ana wo makwan ma obatan sa watimi abu wani agu ni nyina so na sa wahwe na bedru sa me obi ya ade na sa wo yam fonso a ye de acho papa nipa be pa nipa da chewo ni na ba bi ntoto yampia ene to yampia kan to meba mame why krado se opanyi no bepa na chewo de why no ho awo so ba di pa ma chewo aba pa ma chewo da mase na ani ko jam fonso ani afra me fonso a wo kika wa ade kire me ebi asu so bi hu ko da ti akwa da na wutimi nya sa ade ne ntire wate anokra ada bi ba so da ti akwa he de sa wadaroma wudi bempa se mema ye mema thousands wa ye do bedi kan de wa ye no wudi akoma kan na aye na emo obey say wadi gatu esi yeso nanke apawacho nanso ye pese hu sampa wonu ne ho wa pa chew nti ye pese wonu apa chew e won frama mu na ye hwe se obetimi aye ne sa na ye tie de won so be ka wadaroma da wasa kwa me dem no mame unu chew pa ni ye ne pa wo chew o tie so ko me pa chew wa fa che me ya me hu ba bi akwara no menka asa me akwa do so school ma ra kwa kwa na firu wa ko fi me ko hwe na no asa me kom baby ofe wanti de oka na otika ni ye esi so ko me pa chew cha me na ma me hu ba bi akwara no me nya bi me serew me fun wa me pa chew ba chew na o se wo kasa me so ya sa na o so kasa na me no ti ba no me ti ba firi won chai no ma anti amfiri wo sister kunu ho ma anti amfiri wo sister ho me ni wo sister kunu ba aya wo mi ani na me no ba so bu nyina no pa na obi e ba kika fo chira me ba kwa so o ti wo no wo sister no ni ba so ba ti ba e ma ya wo ba wo na ni abre kura ma ra de ka wo ti wa da ma obai wa fum de wa ye no ayam fum so kese pa aja ba jo ti menga udi stado the body of February cheba no o tibi ba aba hiye wo near FIFA kwa se ni near FIFA wa ada no jamba ka fo che na so support wo mu ba me di 3 years and yakwa da e fa si nobody at me okay na sani ka me ti akwa do ni oni na ho na wo ni be ne wo mu ya ba wanti na fa o ma producer ne nka say da ne ba ne ho so ana fe makasa ada go bi ba cho te menga mete won kapa adawro ma minim say ya wo mu ne asie no yemfo aso say eye eyemfom so ni papa de ente no ma so gwo mpene na ni papa de ente no ma so wadi dwaatoa abedan yen na wono amansa nyina ni mwatimi apachew yi die anka yenso ye de anu tum se wadawo ma jabi bia manenka nanka odi da bi akwa le nche no ma na koda no ba bi okọ school na akwa ka tia me ta ba fere yayi aba fere yayi ana me se lo ngoku no ono a obi na no kasa atere me ono ba yesu ka tere me sa ana me se ne ko de kire ne ku no ati ya wadawo ma ni nyina mu no sa bedi ye na asunti ana yenso ye de anu tumbie na ya so ni pa de atamba ni ba na mu siye bu no fa wa ni mo ma cha pa ni de akwa de pa de na wo ba sa akwa we sabi oda ba wa so ko me menti bi nkoba amra nsi akwa we nko ada eti bibi tu na sabi mama so che eti bibi a mi tia o na so o wi osu mi bo amane mi di ni ko su mi bo amane so de me chere sabi bibi sie ti sa bia no aya ni pa bi enu na dia ba sare su mi ni wa akwa ye wo fa me su bi ti ase a mi teki ja wa so cha pa ni mu wadaroma masom akwa mama ta na si amata na de bia wo so bia enye evangelist we de wa wo gender wadaroma dana sema me na yenko opani aja erade shira wai medase ya be ma na nso de waye no ebia na mekura mentimi nyesa ye kase nyame shira ti ya be sire ne se yenu aba no wade atum ye nyina yeti asem nyina ni amanse yeti nyina hunu se wanya de se de unim se waka asem bi wa asisi akra ma na abubu makoma se
abofra yi sebe wano sisimi na so oda krampo no asori a wonko wontumi enkope no krabre we kra kire se o wadwempa ne akoma pa na ma me no na na wahunu na motutu ana ma na ba no sa na akoye moja na yenyi firi mu enye ye ne de mesre wada wo ma na sede wakano na ya ye ne sa wada wo ma ati me o me te ni problem bi asa yo big mama fakakra bi so na yenko kofi aja big mama nie de kanu na seda no na emome ma me nua ba na te asese wo ba ye no fa shoot no kwa na wo se wo di dwato ne ba se wo de bedai se mpa wo chewo kwe no so yo ba wasam na wo kan nyina chese no kura ni wo ye ni papa na de ka ne se awrade nhira wo enti na ye sa ka to se so waji atum wo ho no waji atum wo ha no na waji atum na fe di dia fa na ma na ntu samo ensam. Okay, Kofi. Yeah, be no this mu afa pitch. Abotre ne wo mu ate na obra wa bra nyina na Yakobon na be hye wa na mu wai emofra ya kyede na akoma pa wanya no nti Yakobon be boa wo wate nti eda wasesa gya wo ne akasa kama na waje atum no bayi yenim sade yeso ye ne be kasa wai Yo matia me dasi asipi mame no benis ufie did say ajodu fie na wasa ye makeup pa some mapping clip enye izo na wasuma de ne susa ye bi na nti want me ankai be ma di antwro yi mama on sa asem no mudi ba ye boa sha masundwa abade na nso ba bia no kro ne da no se ya fa ntu obefiri ato se ye ka kire wo ansa na wako wonu die entwaye nye ne ebe kire de be ma ne nye na me nka no bebre na mom me tufo saba time de wo ba de yentene ma be ma metena ye ba bi se mate no na 2 years no abete no ena na nsuo to de wo kan nyina na ya na sese mugitum sa na ya mpo na dan nsoto me kwa no se wo afan de ono afa o maye se miensa o maye miensa wo munyina wo papa wo ni no wo me ho na ba ko no wo ncho enti de wo na eketo ana no na ye adwuma ben mi mo ben na sese obetimi di aboa be ma no wakoda de hwem sese wo hu kodi mu bi nti de na obetimi ya di aboa no be ma na ba ya nke be bisa no se de na obetimi ya nti wo so ayo be ye bisa wo bosu bi ade na obetimi aye kan mframa mu na wiase nyina hu na ba se wa anye na asa ba bi mu aye di apemu de na obetimi ya di aboa abofra ne hwe so wo ba tan wo na aba no no sabu sumi bi ase minya kakra to me se ma metimi ya ma ne se ono so mfa se ono na ya na obi a aduane no bi a okono ama no wa metimi ya ma ne se wonye no mfa no ama me sumi de bi ka ho se wo ba no ne ho niema na sirimu niema ne socks ne simi ne samina ne nku we school no metoto material ma me de ototo ye ni nyina de ma hyeagu dabi we ye foforo ye hya ase foforo afei ne no wo be hya ase foforo eti de wo be ye bia ma ye huru mu bi na ye ni animu na be ma ne nsu hu sampa wo bua bi wate na ma wani na ho why mama wo fe pa nti ma wani na ho evangelist fakaka bi ma ma me na ye nko ye ne be kasa why ohima papa bese mbisa me ma na ne nya ne yade na nsu mbisa na semse ne ba no wadi mfie sei oba no wadi mfie sei 17 okwa 18 okwa 18 nti wo hwe fi se ofiri wo nchen be si ne no odi be mpa na akọ ne ho me kwa no ha medija bua Sunday ni medija ne bia me hu ade material ya wasi jai ntale toni de jai dube bi kwa ni sister o ye oba no onimu me bacho onime enti efi 17 no efi say 2 years ni be 17 no wa hu no dodo say de no de no okọ mitimi ko school mu okla wo ho na wo wie we no na wo say me ko ho a me ko hwe na wo mo say onye si o say o ti abrochire nti na ma o hu professor na dabi anya abrochire na onye sita ne ka ti o say akola no be ko abrochire no wa pe papa na chiri kwan bisa no say o pese ohun akola ne da ana say ansa na wo ba ha me fle na wase sai scan na ese wo pa ka ho first no de akola ni ewula school ma me nya ama no
Onye mama wi. O fra na onu akate fon no. O fra na ro o se mfra me. Mami. Akole ko school mu aba na ade boaye. Mami. Tika mpacho. Tika nyese. Me ko ho Sunday eto so mprenu ani sister ne ka. There be waka. But the waka kosie na ne se ade no wo jack ya but blocks ade hye ka na sini nya na anye ye ehwan. Nti asifom. Ti e sha se foforo why nti mo ni nkwa akoda ne ho na fe ye kwafom a ye ne be ma no be kasa na ya hwe visit no ya chopa we no enu ko be sa papanyin de na kone ho na wakopa na chew na fe wa chew be bi akoda ne ho ugitum sa yo ebusia enti ya ma Mr. Lan nkomo no aha na ye de besie na wo yo batan a mwani na ho asem we no ye nka ne kese na emu yo batan de ampa chew ma wani na ho ye nkomo a etosu mienu na edi wa Mr. Foy Francisca na wudini ese Francisca o mati na mene ti eni ni ha wo ge kokko ne ho tusi for man no wanje wate aha Francisca free buankra yentie no na ye mana kwa ba misa na nante se Francisca abom to say you as mami kasa no ya o ma no ya no ti ko no ya aga de na about you I said unhuni sa say we wan ka wonye mba ah ai I'm just saying that na ye hu no ana wa sem bi na about him so can say 2 years now the bane kodin ho no okay meba na mema adoma hwefo nyina akwaba ebusia enanso eyeda fofo nyankopon wode ache yen August bosome ne de to saduenu ba ko wa fimpim yenu ene aduenu no mu ne yahye na wotwe fofo ase na ye juada jumadi a obetu se ye die eye obra jumadi na yede nkomo a edi kan no ya yemame eye Stella dufie wo ba fidua mu anum sei na wobae na sem nyina ne se wone bema bi na awo na bema no opema nso kire se nya asem ketua na no nti okwantinata na okoye card no oduru ho ne ebisa se okunu de sen o se hu bi bofa na ni so ana ni refi e no se na me kura nkai dia me troye ene ade ama akoda no anyini se wo ko secondary school na nanti se nya nso be so nya kwa akokore ne ba no ye ko free ni kunu kofi akofi se hwe mama edi okotroye akosi kwai wo so ye driver ni misu twa loto e bi sa ma mi sa akosi kwai ye hwan ya wo se ye honhom na bofa ne mi so se ne nanti se nya nso be so ho ne ba no ye ne be ma kofi akasa dwato be moje atum se obema kwan na obatan akohunu ne ba no na afi wahwe no ama bibia nso atimi akokama yetu oba no nso fu yie pa na baby edri de Francisca eye amankwa ofi buankra yebisa ne nante sia na bode ebeto ayeyi midi ede ohima bene wo a tena se na ye nyina ye ni nkomo no emmom Francisca awie ne na dem nam fa me kwai bacho de dem nam se ya kasa kaka wai bacho yo bacho na me wo go side one ana madam fi friend say me baby am tea baby ati do kan kwa me tea but madam fi friend say omukro mo bankra okay chana furo bi adwuma bu say minya adwuma bi amembra ona me say ke say me by na o me free one ntino na mo ncha na me de me di kan ko tena yansa na me konya adan nti me to no mo no na my mama no catch me say madam for the mommy then china meti okay and you go so buy and wonum china better ba chan to wanna me kwat na ti me kwat na ha no na ko adwuma no nya bi ye ba chan na me adwuma so sorry ti me kwat na ma no ana mama ka say baba akọ e kwa akwajilu ti senke se me wo ska me ho amere me mani bi na on fan kwajina oji boso me omoji a no disconnect amame na omuso omukwaji loan sen minim dodo anu okwaji ma musa no na oji sen na free ho oji 4 million free mi ho no na obi kwaji loan na ma wonim sika dodo na wodo de ekoshem sen omukwaji na kwa tefo o fo na ma ana loan na mu na nkobe ma obi minji loan bi o ba ono no si okwa akwaji ba do me de koto ase de akwa akwaji no ana me ka che ni say ekwana mitwa omo maame no watia ti me kotere tia no
na me twa kwan ba wanka na be de e be ko adwuma na me se kwan na de ewa etika me de me ha dan enti se sika no so wanfa ma me a e be ha no o kwaje nko ye de o de be ma me ana madam fo na nam so ma me ba ye no be ka chere se onye de on pe dan ma me na me ye de me ntu firi o ma me no na me mbra e ho no no ka chere me su yu wate ti me ni nyina akoi ene ko hwe dan no na nipa ka se edan no mu emu ayede emu atutuntu on be dan ni asa na ma ayede maba na me su yu mate ntimi ye no na sika na wa me ho na ye 7 million na 7 million me ka chere se sika na 7 million se enche na aboso na ayede asunti se so na me da ayede me da ka ho na me da ayede te fo na mo de koji loan no eno e bae eno no amba loan no so wa me sa ho asem mi faccio mami enka anami kan no ansa na sa asem no na o pasa ka ko si wa sa we chi na se na Nigeria mi faccio loan dia no de ba no kwaje bai ma me na fiska na anyede mami you ka e wa u mi faccio da wa fiska na mami enti ne madam fone dia no ana bi sa 7 million man mi ma no ana mi ko ti na ya kwa night ti ya kwa night na ba me busa ne se maame no o ma ye dan na wi na wasu da bu munya nyiwe na me to di scam aso nya maame na ye de agi scam na me su yu mate ti me hwa na enye ti ye ko night and mbre no na me ye de me fa maame no ho night de o ka night me ba cho na night ni no wata de ne shine sa ana de night de nya na o ye de ye pipe plumbing ni trunking ni no oba sa tu ni plumbing na ni so be ba cho mu min yet machine no okay anti machine no pipe ni twaba ni ye hyehye ti oni o chechire ni o park okay ejuma na ye okay to call night ba be bisa no so mu wie ye ti mi ko bisa maame no na maame ka che mi se omunya ne de munya nwie dan no na mesi no so abaye no onya ne de onya me ye ana beka se mi diska se ma no ana ka je mi se sika no de ba no sa de ye de e ma no ti sika ne de wo madam fo no no ana mi ko na busa na ka je mi se aye ne kro diska na ma no na mi se o diska na ma mi so de bia mbe busa se sika no oda no ma wie o si de munya nwie no mbusu ye de ye mu ye ezidenti na o diska na ma no asa ma da ma me amanye de ama fa akoto me phone so so wie a na ka diska ni nyina da ka bo ne de e da kwa akoma no wasi ai na ono so kwa akwaji ono so kwaji no to ono so da kwa to ase e da kwa akwaji nti saboko ani ama mkaka na msuko amepe kaka bi aje wo baby why okay nti dia na esi akasa denti na oba ba cho denti amba ni say scano free tada nunya bi sida mi omo fe scanning mama eze usika say na akodi omo ba cho ska akodomu ya 9 million na akodi omo 9 million asa na usi ba ko na 4 and it is 7 ba cho 7 no me ji 2 million free okay it's a 5 million one hono okay na bika so mo fama na mo fama okay na me pa cho e honu wadamfo no na woni he no timi wo ogoso nya wo so na wo no frɛ wo to nkra na wo dihwi na ba adwuma bai na dimika na bai na woni no dada na wo schoolmate no me ba cho di ntia ma mde hu no na nunya be ma bai adwuma o ye ho no go for side wo nti na nam nunya be ma no so alma mde hu sa onya no wadamfo no wana no e o manifo keke Paso de be man na say me oni abema no anam ne so a wodi hu wo be yi no no e wadamfo ana obe ya adwuma keke na ne bo mani ene ma wo be hu oni aba no pacho na me neti no ye me boy no your boy pacho ba ache okay di be say ache yeah ache pa ache ba me na atena kura cha mama wo amba nye for yesu ti ache okay enti tonkrama obano ani ne mame wadamfo no ka bibi kire mu camera we mu ne kasa mi pacho sister kia ani ne mame e pa bicho mi sram say mi sika no asa mi nsanka de betu aka
na ukra na uka nse na any Esther kwe amadaro mo yise ka sinitika no mu mefia wa yesre mu pa Mario Mami ka bibi tire wo mu na ombi scan mo na mi ho etitu nkra na ma wo mu producer gusupu so ahoma no ne nya oba no nye ne nkasa ntika de wo ka na afa mi so ma wo de metia abo Mumi eno na mababa mani o ha me fe papa because we ka na sem no no de hu onza so ka de o ka bibu awo yonko do na ye ya se woni do a wasem we ya yanko aha o ma me se kan kase me pacho se kwa bibi o wa untimi bibi o wa so ka kire na odi se ba shira bi no bibi ani ho omo asem we nsin me bai aha mama ne bua me evangelist wo nya adwuma mama bisa no wani mresa musika no dia ba enhira esi mi hia musika na ni kina ya ma fa mama ya minti ase dia wo ye no mama no abusia branch 104.5 wuti bi de wasem ko ba bi na onim kasa obi ba ji aka ma simple amana ye de mama Stella pa che wie no se hera onim kasa mama sa kan bi kire no o so onye dey ka kire o mo se ni kina ya wo ble na onye sika no ni kina ya wo ji usika ne sa wo dia ba dan shirafo o ma ba ji ama me o mo fa wo enyumre o mo fa ntu ma 1 2 go yanko baka se de woni mu kase wo fa ko ni sa wana ma shema me se ye be nya ba no ye na kasa na wo no be chochi ma obi ono de na samba ya ono ko tin ba bi junu watimi bibi wo ho a wo di sie yen bibi wo na na first so be dan so ampa se omo de o ka na ye ka e na usika kodi o ma na usuro se wo beto nkrama wo mu de na usuro min suro she na kasa chira wo mu ne nya ne yen kwa ya pantama pon wo de sidia wo sanko mama enu be ate e be fa no aye juma mami we big mama when you were children we wan nya juma ko be chai ni bibi wo wa wo di se achi bibi ani wo ene to nkra no ne enko sister kia ene ne mama me pa mcho me tika no me pesa me sanka ene ne kine ya me pa to me da be dan enhira pemfo so mo da ka bo bi okay asem no bibi na producer puso ahoma no na yenke pese yenya obakua ene o maame akosu enya ntachiwa na ahoma no ya puso enko na ye ne wonum kasa nti yenko ne yenko tie ne a wonum ekaye na ye masia okay na ona ase o munta mo tie na o di kru okay eti asa oba me bra ne wona ne number o me won tina me ne number eti o me bra ni ja e ko ye nyina na ese o frefre me okay eni di komo eti wona odi kura ko wo ba ko na asa o ma antimi antena no munta mo tie okay eti na me frefre ne kata na me bisa na adwuma wo ye ne ablabom ni ade eti na ye kuro mo bo ankra o ma bie company bi ho chana fo no adwuma bi o ma bie eti edua o frem no ni mi di nkoma na bi tan so ye adwuma ana o fie no so no so adwuma na wo ye ne de adwuma no wa nya nsu abi mtese wo fie era me ye ne sen ye company bi o ma bie wo ye kuro mo no mo fa nipa okay eti se o betini abe ye bi dia na o so o beba eti menene kasa chei na o ma eti mi de mi mani ti last wo ha no frem no se afede na me bla na de nipa no o ka so be san na na o fe onene o so onene ntena bi okay eti na se me bra na ha na de ne fe so na be dia on tena me o ba kotena me ma me ho next town okay na o free me ho no ko me ma me ho ntina da bia o free ho ba adwuma no wo wankra ho okay enti ase oba ye ho na boys behind that we see ho bankra no mo ye adwuma o ilan port o fa ba pu no ya nwani enti na ase one boy no do mo ye we see o ho anso na me bra na one ne friend ye oba mba to just mama me mate me bacho mate okay mama bacho mi onso mka jose bi ho na disi bibi na da ono na da won man ka se bibi wo ho amani me akofa na fio akoti akemu
Uncle Fan will be a woman. Unya so say na tia na ukoye. Be pa so na kwaka kem. But so enya empra 20 na mesika na kwaka kem. Masisi so fa nwunani bi wo fie woni na kwatwempna. Uncle Fan nwunani bi anu kwaka. Asisa na kasa wote. Mete pa mete asema o kan ye. Te mu chire mu yese. Emu chire mu ni say. Me ba hanu no na me ka che ni say. Ne bra no ho no mo se ana me se ne bra no ho no me dia ne bra no so me nye de me ne ntama ye de ate amako mbanya ko 4 years enti se me ba mo ahwe obedo be ha me ana ka che me se me ye de me ko tena ne ma me ho no me ko tena ma me ho no ba nwani na o ka no omom ye dum ilan poto enti omom ye boys beble eno no ye no mu ye de no mu ye free woni na twempna ani de ba cho de okay the fact is woni na twempna na say woni na twempna no ma me akua say no kura so obe sika bedi wo the family amount so kwaji loan bi na amasika no ekoka mu ama wasaje 5 ama no so akoka mu ama wadaro maso wo fa ngunani ana wan fa ngunani no die eze se wo fa na o ma ye nchiremu na fa ye hunu se ampa ne ampa sika no ba bedi wo a na ye je obai sika na fa ye de ma no enti wase me twato ye de ka kire wo mu ye pepe se ye benya wo mu ne yate wo mu nsusu ano kasa de o ka ye de me hono mababu fi se me nya wo mu no kure wo se nya no kure wo se nya no kure tie di wachi no ko bwankra no mo kire angunani no a wo de se angunani na fa no what is it? What Richard mo enti ye baba mo de answer ye benya kuya ene akosua nya ntachiwa na fe ye ne wonum akasa ne ahwe se ampa sika no akodi wo a ye baji sika ne ye ma wate ye ma obre enye kwa na wiase ben krani na ntimi ma wo meba manyi sen abofra abosome nkunu achem na wo no no kwabrane afa abofra yesi so ma mi hunu na we asembe nkrani ana abrante na yene so no kwa na wo abofra wo kra wo no nya wo ye ya ne se wo bu atopa na wo pa baby 5 tese akra ne ho ebre nyina me ana me bre na isi a waje akra na boso so ma mi hu abofra no emra ben Ghana mra no we ewo mu asem we ya ne ma mi didi ntwa yi o abrante na asem nye de empo se ma me na ye bibi kra de tiawa anate wa po akra ne de na acha okra na enye kwan ya wo so wo ye den ya ye ne ba moja de ukoso ba fom opa kora munem na pie ko hye abulamu na pie wo ye den ya moja de untumi sesam ena sisi ana wo ma akra no wo twe na free ma me no eye den ya onyi no de ne ho a obehu obe ko hu obi ma obi ne maame a de wi omo live no ebe na fe ama ne kon bedo se obe hia ne maame nti eye den ya wo de fani tu ekotena wiem obeba asase so abehwe ne maame nti ada nti na wo sisi a wo mom kwan no mo nhie om ho na mo nsiesie ne asema abeda om ntem se bibia aba asem bi esi wo mumienu ntem a na wo mom nsiesie na asomndwe emba na sisi a wo de akwa ne ntem maame we ani hwen we en camera mfaso bia ni so ensem hunu na brante ye odi onya obi nka nkyere no me de meka mu ensem hunu entwa oh David Ghana for the just asema ade ehu hia na ne ni die ye do na ehu hia eno na ye hwele aye ko ntokwa ni ade papa na wo se ye ne yenye no mu na ehu hia nko a na de bia hwele aye di akire fakase na Ghana for enso papai na kama me ne twe ne bai free ne ho a oh Kenya nke wawu ankenye sema obekeka no ena abofra ne se ena se ni se na maame na tutu agu na sum na nsema obeka na nye nsem ketwa de bia sa abofra ne ene papa no grudge bedom mienu ntema ene maame ne na ase abofra maame na tutu agu abofra na sum ena ya maama abofra no take that decision enso na ntisa na ye wa usuban bia woda na di so maami on se
onka nsem bia sawo se ebia wo ka bi na mante dia emema de ne buru maame die ya okan so se mpo ka bi na mante a ne ye de compare mema de na mema de ne buru so buru papa ensem a mema betumi aka no ho yese ma akasa na mema bema som so akasa owo ja Jehovah ja ensem mo ka no ina yo mo ka se oba ema oha ebeye bema baako de enti ema oha na omo nu nsem o meka no bema baako betumi aka ni na ti mema no mo kasa pa omo som so mo ye omo lanche mo owo ja nyansem ketwa me hu ni se bema decision na wa take no enye right also ma akola no hu ne maame na asundwe embra na we emfa so bi eni so ewum se wa na abufa ne wonche a wo hwe but anya hwe kra ma ne hu ne keke odinani hu na anya ade obeje na afinsem na be ma kra ntete ba oba na tete ba ntin kan yie mu kra na e wo sen koma abufa ne wone maame nchen nanka ono ne de sika ne chop money o provide the man na ono ne nchen na otene de asa ntwa yie sa ma me sa na me hu no nti omo nhwe no mo nsiesie bibia mma bibia ntoto din mma bibia endeda na akwem na asumdwe embra adofo ma remfisa obe like no wa share no wa subscribe emergency Ghana TV medin nso na na akosia adepa dasenenso samant me nke bi ma yebesanso ehia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.